Cabinet Singapore Boxing. BJP na lusing the government ng Manipur Assembly nung tumong bire na masungati Cabinet Minister Nipal Galoy na wasag lokray. Matam sa namin na awaba bayo na doon labat economic blockade at humatam da loisin ba na ano ba government na sige ahan mo kong tang wagi na hana Chief Minister and bire na fong lokray. Kumdre, ISTV Pauming Tabi Singh Tarano Solo in a Pau, Samuel Pizre. Manipur Ahan na BJP no lusing the government ng Assembly, nung tumong birendo, Manipur Anuba Chief Minister Oina, Ate Cabinet Minister Nipal Galoy na was lokre. Raj Bhavan with the wrong hold upon to the Toromo to that Manipur Governor, Dr. Nasma Haptulana, Office Pibamosong, Aron Mangapi, was loki. Toromo to the Hanigi Chief Minister Okum Ibobi, Union Minister Singh Susaraki. Nasi wasag lokre today. Uripok Kendrada NPP gi MEF oina Mai Palakraba Yunam Joykumar Tongju Kendra gi BJP gi MEF ta Mai Palakraba TS Biswajit Kaisantong Kendrada NPP gi MEF oina Mai Palakraba Lampolakpam Jantukumar Langthabal Kendrada Lok Janashakti Party na Mai Palakraba Karam Syam Sandel Kendrada NPP gi Mute oina Karakraba Latpal Hokif Tadubi Kendrada NPP gi Mute oina Karakraba and Kaisi Andro Kendra INC gi MEF oina Karakiba TS Sam Kumar amadi Mau Kendra gi NPF ki MEF oina Mai Palkiba Losi Dikhoni. Wasal lorba matung ISTV News na akana unabada nauna Chief Minister oirba nungthumam birena ano sarkar sina matam sang na miyam na awa mayok na run laba economic blockade atuba matam da lesinanduna miyam gi awa kohan bana ahad ba khongthang oina ano sarkar sina paikat lagani phongdoke ahan bro in khando the people see economic blockade sathar kusna mar moirkana yamna ware immediate ekoi thabak se economic blockade hangal kanda wari praja sing ni piba adu handogani Nauna Cabinet Minister Oiraba TS Biswajitna Miyam da Thazaba Piki with Thabak Singadi Lady State issues sing Leshina Bahona with the Angamatak to Honda Tabak Oina Utkani Hake. Nasi koi wasak lawri sia koi responsibility ma koi de prajana chinabani duga responsibility ga koi na koi gi prajada koi na hai kiwa ngang kiwa puna mak to koi na thabak oina onthoi hare haraga koi na prajada nasi awawa thine puna mak se ko hon ba se akhoi gi pandam amok oina immediately akhoi mathang awaw lari mase lokthokpa naba hona ba amadi lokthokani habi simaina thamjage blockade ki issue lari ba national singing lari ba mayam gi manakta masi hona ma hona gani du mathang da koi da so many issues lari bi issues sing se tamna ko la kana manipur shanti lei ba tangdi lei ta ba amadi amagi manakta tusi chana nan lei ba ba ma semba je khoi pandam anoba chief minister oraba nungthom birena apura hojik thengnariba economic blockade ki praja gi awaba sing asi lagleba anoba sarkar asina sunu soina athu matam loisendna miyam gi numaiwa miyam gi wadana ba thabak adu han moina priority wona thamduna paikhaikani ha wafam sing wasak lo matungda ISTV news ta phongdo pirami cameraman tombalorana paudam deriba Indra ISTV news Raj Bhavan Mumbai Kendra BJP worker Nepal Subasam Rifles na Congress workers single Lotuna ga tha sige pereta Turkey highway todo BJP Mumbai mandal na kanna yaning de phone kre Lamdamai outpost leba Nepal Suba ARG D company ge measure Savio na losing personal singna worker masiu fazin duna tha sige Nepal pangtho ke mikhal da bot thada phangan kire hera sing tang da miang sangdi na mari leinu sing puning sing sin na Union Home Minister Rajnath Singh da so wakat kre hari Nazi Paul Martana tenu bayamatan lomina say. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean, and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist.
Oza Pain Relief Ointment Khang Naba Ok Sikpa Tang Sikpa Khung Naba Singda Sinaba Yarba Lipsa Putna Putuk Saba Oza The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. There is commencing 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesanta Chitom Lekai behind Belgio Hotel. Contact number 8131025634. ISTV की हेलो डॉक्टर सगोसन नुमित खुदिंग की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक ताब मतंदा संदोक जबत थोरमनी लाखलिब मार्च की तांग तरुक सगोसन नुमिता डॉक्टर चोंगथाम अरुण कुमार प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट रिम्स ना गेस्ट डॉक्टर कोइबिगनी टॉपिक ना पाइल्स हाइबदी नुंगसंगी अनाबा मसुंग मसिगी लाइंग हाइबसिनी अदम कॉल तौबिरकदबा अखोइगी टेलीफोन नंबर 24423336 ब्रेक में तो तारामोक से मखादा पाउसिंग BJP na lusinba government asina phabalenga ama lehinningi amasung Manipur gi miyam pamliba awonba porakani haibigi thajaba lebak miyamna ISTV news ta thamnarle ngasi ISTV team na koina salubada Birena Chief Minister of the government ama lakadurba sida lebak miyambu mana sumulambida soina lamjingani haina phongdong marakta loinana tangdu leitaba kanguk ki khenaba leitaba ban block leitaba government ama soidana oigini haina mot pinarle BJP ने सेंट्रल पार्लियामेंट में को मणिपुर अवन में पोचे पैसा नुसागी में तारक मानी चौक थरांग से नुआगे अगर कांग्रेस ने पाले को BJP ने सेंट्रल लेवल ना को और जिकी खरा जस्ट फाइनेंशियल में खदंग वाग रखनबा अब मेजॉरिटी की कांग्रेस ओरगा सुका और जिसे हमने BJP ने सेम होने रहे मुझे था नहीं प्रजा में ना पेन डबल लेबा अजगी तहन में थबक क्या तौदना सोथर लेबा मणिपुर की लेबा सेंथुंगी सोशली लेता मैम से अनौब अवनबा अतोपा प्रजाना सातौरी सरकार से हाँ खितंग पीदना अनौब लापी कई फगद्रा खेली अहौब हौरक्पद गवर्नर खर लेबसे नुब फाव मोना लीडरशिप खनबदो मधुफाव यानी लाइबा अनौब सरकार से बीरेन से ममांगदे होना लेबाकीदमक्ता अखोई इशूदे यामना थवाई यावजबा अफबा पुरकदे हाना खल्ली अदुमायना याम नुंगाइजरे अनौब सरकार लापदा नुंगाइबा याइफबा अदु तेत कायदबसु ओइसनु अदुगा लेबाकी अवाना दगी बन बोकेरा लेबा पुरमक्से लोइसलगा नुंगाया फबा ओरक्सनु हाना इमाना हाइजन अनौब सरकार से मिनिस्टर ओइगदबसी हाना स्पोर्ट किदसु खोगदारमाबा एडिटरसु ओइबिरमाबा सिनाल अखोई लेपा की इंटेग्रिटी कायदेनु मतता प्रजा अखोइना सोनमकी तोरकनी हाइना थाजबे सरकार असिदा मयामना थंगलिबा थाजबा अमसुंग पामलिबा असिदि मसिंग यामी अदुबु कदाई पाउबा सरकार असिना थुगुंबा ngамगदगे हाइबादुदि येंगबा तारि कैमरामैन तोंबगा लोनेना पाउदमजरिबा माइकेल जुंगनाम ISTV न्यूज़ Moirang Kendra say Kunlom Cabinet Minister of Mafawa P. the Bible Celebrity Tivani Haina, Moirang Kendra Punbagi Club, Hompumari December, Kege Moirang Punbal Lufna Fongdole, Lovasagi President Y. Surjit Kumar Kumana, Lam Korbasingi Mafum Oriba Moirangbu Masaktopa Kendra Ma, Uhenaba Kendra Sigi Mihut Minister of Famama Pibu Hari. Adukirani Nasi Dina say Kuncharongi Mamangagi, Moirang Kendra si Cabinet Minister Laitaba Kendra Ma Odra Lakli. Masina Maram Oraga Moirang Kendra si Maru Oina Lam Koba Singi Punin Singai Oraba to the spot Maksu Oriba. Aduga Manipur Itiaski History Horkom Zaga Masu Oriba Zaga Amakami. Matam Sangna Cabinet Minister Pangava Maram Oraga Hairiba Moirang Kendra si Yemu Magaida Awatpagi Awatpa Asoibagi Asoiba Mapalomdagi foreign-dagi lakpa lam koibasingna Moirang yorkhum matamda Manipur miyamgi oiba yam sawba ikai ningai saru amaka oiri maram asina hantak Moirang kendradagi thagatsarhiba ikai khumjariba mingonesan panjarabada Shri P. Sarachandra Singh abo Cabinet Minister amagi rank da hapsindiduna Manipur kanbada
मोरांगी पार्ट असी हुंतोंबा यादबना हेना मोरांग केंद्र अमु ओननब होनबदा श्री पी सत्यचंद्र सिंहबु कैबिनेट मिनिस्टर अमुखना हापसिनबियु हाइबसी मोरांग केंद्र अमदी मोरांग केंद्र द लेबा तोंगान तोंबा क्लब माइसन सिंह अपामनी हाइना मियामदा निसिंजरी Jalerong Student Union Tamerong District na ngasi CBSE na logduna pangtholba examination center JNB Dugalong da niyong sumna exam pangtholba hani yangsinkre center si Superintendent L Nandakumar na paumisingda center sida class 12 ki mahiroi sa manifuni thoi masung class 10 ki mahiroi hobutara mathoina ingna singa exam pangtholi phongdoke Jalerong Students Union ki coordinator Riamai Joseph na exam adu aswayngam yawduna pangtholba magidamakta pen ba phongdoke Loisalaputang sige mo po mukha na pizray. BJP na lusong ng government naman Manipur Assembly nung tumabire na musong atay Cabinet Minister Nipal galoy na wasat lokray. Batang sana niya na may madung laba economic blockade at tupo matanda loisinan ba na ano wa government na sige ahan makongtang oy ginahay na Chief Minister and bire na fong dokray. Pag-ipagod ay estimate ng kisa po matang slow driving tabi po na pumukan na kurundray.